King Syudad ning Mabalacat, makalarga nala reng libreng sake services ning local government unit bilang pakibat king balaw sa jeepney transport strike King Syudad. Makadeploy nala reng saken king dani ning MacArthur Highway manibat Severa king Barangay Dolores hanggang Shell Astro Park king Barangay Lacandula bang magsilbing alternatibong transportasyon para kareng commuter aapektado ning kakulangan kareng saken. May gumpiseng operasyon alas 6 ning Abak at asahang magluwat hanggang alas 6 ning Bengi bang asiguradong bala-balaus at ligtas ing biyahe dareng pasahero. Maragulyang sauping programa para kareng commuter lalo na kareng lulubking obra ang pong eskwela bang miras king karelang destinasyon. Minuna na ng inutos Mayor Gel Aquino ing tambi nga pa magpatupad ning libreng sake at may kipagugnayan kareng barangay bang miragdagan lareng saken ang magamit bilang service. Inatasan po natin ang Mabalacat LGU na magbigay ng libreng sakay mula alas 6 ng umaga hanggat alas 6 po ng gabi. Nakadeploy po ang ating mga sasakyan sa kahabaan ng MacArthur Highway. Ito po ay mula Severa sa Barangay Tabon hanggat Shell Astro Park sa may Barangay Lacandula. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.